Ali tumpe nafasi. Agitongoria mihang'o ya kuhingura thoko ya Marira kaunti-ini ya Thamburu, munini wa President Professor Kithure Kindiki atetirithitie ati thirikari ni ihotorete gutambia tabarira cia uthii wa na mbere na njira ikuiganania bururi handu wa ruma. Kazi yangu ni kufuatilia miradi ya serikali, nihakikishe wakati Kenya inapata barabara, hata Samburu inapata barabara. Kazi yangu ni kusaidia rais kufuatilia miradi ya serikali, kuhakikisha wakati Kenya inapata stima, Samburu inapata stima. Kazi yangu ni kuhakikisha wakati Kenya inapata maji, Samburu imepata maji. Ino ni imwe ya thoko cia kiriu iria thirikari nene inyitanire na thirikari ya kaunti ino gwaka. Thirikari nene irutete ciringi milioni 73 nayo kaunti ikaihuria na ciringi milioni 23. Kiguciririo kinene gia thoko eno ni keheri karia atumia aria mena ciana maricitigaga cigithaka magithie na mbere na mihang'o yao, na aria marongithia mena kundu gutheru na kwihithite gwa kuhuthia urito wa gukua iria. Thirikari ina mubango wa gwaka thoko 400 cia muthemba uyu. Kwa hivyo wamama ambao wako na watoto wadogo, hakuna haja kukaa nyumbani ama kufunga biashara. Munaingia hapo, unakuja na mtu ya kuchunga mtoto kwa hiyo special room ya lactating mothers. Saa ya mtoto akitaka lunch ama breakfast, kwa sababu mama ndiye amebeba hizo vitu, anaenda anapatia mtoto breakfast ama lunch, anasort out mtoto, anaendelea kuuza nyanya na sukuma wiki. Munini wa president no athurimite waki wa demu ya Yamo iria ri kaunti-ini o ino. Thirikari irugamiriire waki uyu na ciringi bilioni 2.2 netigetie o kugathika mibaibo ya gutambia mai tauni-ini ya Marira na matura maria marigiceirie. Demu ino ino hoti wa gukua lita bilioni 1.5 cia mai. No tabarira ici cia uthii wa na mbere ciaya kwaga uguni mwena uyu wa bururi, wagagu uria ututhuritwo ni aici a mahiu wathie na mbere, na nikio thirikari iraniire ati ni kweruhia ururu wayo hari kuhukia ekina yaya. Si tulisema mambo ya bandit, mambo ni matatu: wawache kuiba ng'ombe, si namna hiyo, ama tuwapeleke jela. Lakini kabla ya jela wafanye nini? Wafanye nini? Wasafiri wasisafiri. Ile safari ya mbali, ile ya one way, ile ya kuhama, waende wakiendanga. Wangapi wanasema tuhamishe majagaidi wakwende? Sasa mimi siwezi pata amani. Gukinyiria tauni ya Marira ri thitima na njira igwete, thirikari iraniire ati ni kuhanyukia waki wa ceceni ya thitima ya Rumuruti iria waki wayo wakinyanira uria kwagiriire, unduire wa thitima guikaraga cikiuraga mwena uyu ni uguthira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.